पाउसिनफम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरे साखो थौरांगी थबक सिंदा कंप्रोमाइज तौरोय बाउंडरी लाना साइन बोर्ड थेसिलगा डिस्ट्रिक्ट की ममिंग थोंजनबा यारोय चीफ मिनिस्टर मणिपुर सरकार ना साखो थौरांगी थबक पाइखतबदा भारत सरकार ना थादरलिबा चादा चामगी चाक्तुंग अमदी चादा तरागी चाक्तुंग सिंग मफुंग फाना सिनदुना कंप्रोमाइज तौदनबा कन होनरी हाना ngasi famkiba assembly bifamgi aroiba bifamda consideration and passing of appropriation bill gi khanabada Manipur gi Chief Minister Nongthomba Berena haigre namit darani sumna satharaki assembly gi ngasi gi mifam dasu Manipur gi finance gi charge puriba Manipur gi Chief Minister na di Manipur appropriation number 2 bill 2023 bill number 3 of 2023 pass taunana ba pokhalakpa adu da tongan ba MLA sin demand kya ga mari leidana bogalakhiba wang singi pakum piraduna Chief Minister na makata na hai matam ki situation ki matung ina sarkar na chakwa thorang ki baikat pani masigum masi leiriba leadership adugi style of working thinking natural of operation structure ideas ke nabaki matung ina chakwa thorang ki thabak baikat pani haibasi praja miyam na khangna bangak tane Chief Minister na makata na hai election gi di English ingani kunga mathoi kolumdoi da lupa crore tara English ingani kolumdoi kunga mari da lupa crore tara ga mari hablaga grass root level gi leire center dagi lagliba santang sing match tawna ba honari center na sada cham zaktung piriba amadi sada marfutra gi santang piriba santang amadi sada tara gi santang piriba lupa crore sampun marfutra rong gi sanpa masi chakwa thorang gi thabukta thada tuna sarkar na development da compromise tawdana ba honari housing election gi lupa crore kunga mari leire mikal se soidana pangthokna ba sarkar gi thorang leire yenava athing ba leitrabadi lagliba april thada pangthokna ba honari nakalamromda ahumsuba budget session loisinkhre MLA humpomak war on drugs campaign gi warrior onada warep lominakre mamangtha February kungamathoi dagi hauna sadaragi ba taragani thoi suba Manipur legislative assembly gi ahumsuba budget session gi anisuba saruk ngasi loisinkhre loidana house na assembly gi elected member humpomak war on drugs campaign gi warrior onada madamata oina warep lominakre Setting tara leiba ahum suba budget session gi ani suba saruk asi mamangtha February kunga mathoi dagi haukibane mifam asigi anba session na February anida matamadu gi governor la Ganesan gi warolga loinan haudokibane ngasi aroiba session aduda finance gi thausu puriba Chief Minister NPN medium term fiscal policy statement fiscal policy strategy statement and micro economic framework statement amasong Disclosure Policy of the 4th Manipur State Finance Commission 2021-22 Volume 1 amasung 2 Explanatory Memorandum as to the action taken on the recommendation made by the 4th Manipur State Finance Commission in its report submitted 31 July 2021 hariba paper singasi house the table dauke Loinana wang paukumsu laiki ngasi session asigi aroba numit Manipur Legislative Assembly member oina khalaba MLA humpumak na war on drugs campaign asigi warrior oina na bamat amato oina warep lauke ngasi lauki bu warep aduga mari kaina na tholakhiba notice amada hairibana haukiba sahi khara asle state asida drug na maru warga khudong thiningai oiba phibam ama lagliba si yenglaga state asida gi drug asi maru phangna muthanana ba government asna war on drugs campaign asi audoke komidok mihanda senaba ama combine team na thawal moijing da fana na basang pada irang thogre paksana operation sathakre mioi taragani thoi phagatkhre Mamangtha February kungamari gi nubidangda Imphal East gi karang komidok masit maning laikai dagi MB Mustaqim masit maning laikai dagi MD Mustaqim Elias Miku afokwa MD Manihuden nongmena ka ablamba thaudok ta senabani haiba amangasi Imphal East Commando amasung ahangang police ki team na thawal moijing awang laikai mamang laikai da fana na basat pada chauna irang thokre police na fara ga puthora ki bami ani miyam na mankre police ki gari kya akai atoi thokle Thaudogadu ki makha tarakpada khurai haikru makhong amasung thawal moijing da police amasung commando gi yamlaba combined team na makha dan operation chatadna mara leiba miyoi sing phagana na bahona badasu chauna irang thoktuna commando gi gypsy kya amagata thokre haigang police station gi OC jauna person kya asoka panangle adoba combined team atuna namduna moijing awang lekai mamang lekai da police commando na faraga pothorakwa miyoi ani mulhau ki ba amasung police tan nungna thomjinduna amasung Nahuri kapsin dona attack tawrakhi bada senaba mioi taraga ni thoi nubidang ateng bada phagat kre
मियोइसिंग अदु फाननब होनबद चावना इरांग थोकबदगे कंबाइन टीम अदुना टियर गैस सेल कया कापख्रे थौदोग अदुगी मतंगदा फ्रेसना फंगबा पावगी मतुंगिनदी काइरंग खोमिदोक मस्जिद मनिंग लेकाइदगी एमडी मुस्ताकिम नौमाइना कापनबद सेनबा मियोइसिंग अदु खुराई हाइकुर मखोंग अमसुंग मोइजिंग अवांग लेकाइ ममांग लेकाइ एरियादा लेरे हाबगी अखनबा पाव अमा फंगबदगे ngasi numidang waram pung manga makharum taba matamda Imphal East Commando amasung haingang police ki team da Thawal district ki Thawal police station ge manung chanba moising awang lekai mamang lekai da operation sa thotona miyoi ani faraga puraga tholakpada miyam gi oiba mok ama hawraktuna miyoi ani adu namduna makhoi da ki mulauki police na irang adu ba control tawna na bahona bada masing khang da tear gas cell kaya kaphe miyam gi mekai da ki nungna thajilakba amasung dawri kapsilakba ki thawdok da haingang police station ki petrol thawa कार अमा यावना गरी मंगा तरुक अकाय तै थोकी अदुबो अशोक पंदि यावखिदे पावसना मखातना हारिबना इम्फाल ईस्ट कमांडो अमसुंग हाइंगांग पुलिस स्टेशन की टीम अदुना थौवाल मोइजिंग अवांग ममंग लेकाइदगी एमडी सेराजुद्दीन एलाइस अपिक सही निफुगा हुमदोय अपोकपा कोंगांग अमसुंग एमडी मनाव सही कुंथागा तरेट अपोकपा एमडी खामवा अनि असि फारगा पोरगा थोलकपदा मियाम हारुक्तुना करिगी मकोयनी फारिबनु आइबगी वाहुदा मियाम की मोप अदु थोखिबने पुलिस टीम अदुना मोइजिंग अवांग लेकाइ प्राइमरी स्कूल मपादा मियाम नथतुना मखोय अनि बगरी दगी नमदुना भलौना फोनबदा पुलिस का साउना मुगनबा थोके लोइदना पुलिस ना इरांग अदु लक्सन ना फोनबदा टियर गैस सेल कया कापखि थवाल दगी सो अहनबा कमांडो सिंग लाक्तुना नमदुना इरांग अदु लाक्सन के मखातना इम्फाल ईस्ट कमांडो अमसोंग हाइंगांग पुलिस की टीम अदुना मफम अदुदगी हलगलगा खुराई हाइक्रू मखोंगदा मुस्तकिम मिहाद सेनबा मियोय खरा लेरे हाइबगी अकनबा पाव फंगबदगे मफम अदुदा संगसिनदा ऑपरेशन चथगी ऑपरेशन अदुदा इम्फाल ईस्ट की एडिशनल एसपी ऑपरेशन KS हेरोजित अमसुंग हाइंगांग पुलिस स्टेशन की ओसी पाथौ मसासु यावखे मदुदसु चाउना इरांग थोक्तुना पुलिस की मेकेदगी टियर गैस सेल कया कापखे म्यूजिंग अदुगी मेकेदगी सु पुलिस तमना नुंगना थमजिलकपा यावना नौरी कापसेलके थौदोग अदुदा पुलिस की गाड़ी कया अमांगता थोखे हाइंगांग पुलिस स्टेशन की ओसी पाथौ मसामक्सु माइनर ओइना छोखे अदुबो मेहत मिपुंदी यावखिदे मफम अदुबो मिफा मिपुंदी यावखिदे मफम अदुदगी हाइदोरकलगा थवाल मोइजिंग अवांग लेकाय ममांग लेकायदा थवाल पुलिस कमांडो सिंगा लोइना मखातना ऑपरेशन चथगे ऑपरेशन अदुदा इम्फाल ईस्ट की एसपी अमसुंग थवाल एसपी मसामक्सु यावखे IGP थेमथिंग मसामक्सु थौदोक थौफमदा लाक्तुना यंगसिलखे कंबाइन टीम अदुना ममांगदा पुलिस की खुदगी नमदुना मुलौखिबा MD अपिकी युमदा संगदुना ऑपरेशन चथनबा होनाखे अदुबो अपिकी इमुंग मनुंगी मिमी अमता युम अदुदा लेरमद्रे अदुमाबो कंबाइन टीम अदुना MD अपिका मसोंग MD मनाव अनिबो नमदना पुलिस कमांडो दगी मुलौबदा सेनबा मियोइसिंग अमसोंग कंबाइन टीम अदुदा नुंगना थाजलखिबदा यावबा मियोइसिंग की युमदा संगदुना ऑपरेशन चथगे लोइना मियोइ तरागा निथोइ फागतखि मदुदसु चाउना इरांग थोक्तुना पुलिस की माइकैदगी टियर गैस सेल कया कापतुना लाक्सिननबा होनाखे लोइना ngamduna irang adu laksinduna faraba miyoising adu makataba wang pohong gidamak thawal police sinaramkhi thawdogoda da police ki gari kiya akaya toi thoki faraba miyoising adu haujuk phawagi oinadi chapchana press na asakma phing khangba ngamdre nakala maromdana Kamakya Pemton College da nongmai maru thamjilamle Imphal West District ki Wangoi Police Station konba hiangthang da leiba Kamakya Pemton College da sakhangdabasna point 38 ki kafa yariba नौमई मरु अमा अमदी लास्ट वार्निंग पीपल्स वार ग्रुप PWG हाइना इबसे अमगा ngasi nongtil pung ani makarom taba matam da thamjilamle फ्रेस ना फंगबा पाउदा नौमई मरु अमदी आइबा जेरोलदो कॉलेज असि प्रिंसिपल की कागी हेक थोंजिन दा फंबा ऑफिस असिस्टेंट की टेबल मथकदा लेरंबदा ngasi nongtil pung ani makarom taba matam da थेंगनरखिबने कॉलेज असि प्रिंसिपल दि हौजिक अबालम दगी चखिबदगी कॉलेज दा लागदे वाइस प्रिंसिपल ना इंचार्ज ओइना पुदुना लेबने कॉलेज असिदा ngasi ayuk pung 10 dagi horaga nongthil pung ama fawba class 12 ki exam pangthoki exam loirakpagi se thinba chananaba kanau honaringai charakda nongmai maru adu leiramba thengna rakhibane nongmai leirambagi pau pibadagi wangoi police station ki team ama laklaga yangsinbaga loinana nongmai maru amadi aiba zero ladu lakhotki thawdogadu ga mari ledan case amasu lakhale haire pawasina makhata na hai nongmai maru thamjilambagi thawdog adubo yaningdabu utuna punna lepaga mai tampam jangda aki akang piba yaning de haiba kholau lauke thawdoga siga mari lena college asigi senior assistant professor Laisram Prayavati Devin Haihe nongmai maru thamchilamba asna badam oraga college asigi oja sing abadi staff sing da aki akang bokhalle mai tampam sang aibasti yamna ingna singna leigada pamafam ne mai roi sing ingna singna nungsi na loinari pamafam ne
asigumba asida aki akang pibasi tawaning de karigumba maram amada yanda balai rabasu wari sanarga warisin purak nanda bahwana biyu thawungasi kanana karibarum kita maksa tharam baru hai badu mari dei naba singda sengdok peruku haina magna makata khi maram sarabadi lafam da school sabagi aba pigani minister layagi policy ki matungina lafam da olfam hangba hostal lingkat bagi aba firiba asigum maram sarabadi school hangbagi aba su atumang pigani haina manipur gi minister in berina fang dokre Taragan itu cuba Manipur Legislative Assembly ki ahom sabah session ki ngasi aroy panamita sugnu Assembly Constituency ki MLA. Kang Hojam Ranjit na hanglak ki bawang amagi pawkom pirato na minister na makata na hai. Manipur ki lawfam left na mangsi lakli ba asi kanhana ba kitambak akan ba policy yathok tu namaram chadan na lawfam makan bathing na ba kanglon kaya semthok ton lai bane. Adobo miyam gi yai fanan ba kitambak petrol pump LPG kotaw na singba sabagi aba pi ki bani dobo masisu Tharak kudimak hektamak aba pibadina te. Committee ama semlaga harba committee asik report matungin olpam mamadi LPG gi kotauna sing basing adu salai bagi aba pibani. Adu mo namak lam damas da private school sing da sengkum saupugum saukunar gliba asi laksin na bagi damak lafam da sajin ba asta often oina aba pidabani. Adu maram chaba sing gi wanade school sabagi aba adumak pigani. Minister na makata na hai hojik fawda fangba khwaidagi nawa report gi matungin na Manipur da Lau uba yaba mafam asi sing da hektar lakama lising tarit sadu kuntrani tamdana hektar lakama lising kun sanipat marfutrani punna hektar lakani lising kun kanifan samanga kunni haujuk pawda Manipur Conservation of Wetland and Wetland Act 2014 gi makada haukiba kumja lising ani taraga tarit dagi kumja lising ani kulumdoi gi January phawba gi manung asida lau uba yaba lam angalambagi case lising ahum sama mangalambagi case lising ahum sumna taraga tarit laukot ki Masigi manung da Imphal East lagi sahum sumna ahum Imphal West lagi lising amaga sampan marfu Tauban da sani marfu drama pan Bisnupur da sani sumna ahum Kaksing da sani sumna ama amasung Ziribam da kuntra kamathoy ne Iyagasana petrol pump LPG Godown multi-story residential complex commercial shopping mall private hostel sing basing hasi sabadadi kwamthok khara lai haige Kedriga wesigi MLA Sheikh Nurul Hasan hangba uhangi pakom piraduna minister na hai PMJBK scheme gi makhada Kedriga wesi delupa crore 23.36 sangna project mafan paikat ki masigi manungda project mari mafung phana loisin gre loina da project manga di hauji akan bamong da thabak suri maka tarakwa atopa pauda US amadi South Korea na sahi manga gi manungda khwaidagi chawwa field exercise pangthokani lagthokre US amadi South Korea na sahi manga gi matam asigi manungda khwaidagi chawwa field exercise pangthoklagani lagthokre an official report amagi matokina phangthokle South Korea gi defense ministry gi maikai gi phangthokibada US ki nuclear strike tawba gambagi sakti chelaba B1 bomber sing North Korea gi mayokta sakti uthokna na baki damakta pachilakre North Korea na di US amadi South Korea da pangthokadoriba military exercise adugi mayokta akan by action lawkatkani haina ki hankre US amadi South Korea na pangthokadoriba military exercise adu North Korea na di lebak asida landasin na bagi rehearsal tawba oina ubaga loinana madugi pawhum misal test na sing pangthokta na pigani aire South Korea amadi US military na pikipa joint news conference amada hairibadi makoina freedom cell exercise computer simulate command post training asi March tang taraga humdoi dagi kolumdoi fawa pangthoktuna makoigi defense amadi response capability hengkadan gane tonganba warrior cell FTX hana mingthon ba large scale joint field training exercise amasu pangthokani US military gi spokesperson Colonel Isaac L. Taylor haikibada field training asida combine amphibious drill yawbaga loinana mamangi matamda pangthokiba spring field exercise fall eagle ga chap mana pathakta exercise adu pangthokani English ani taraga nipan gi matamda US amadi South Korea na for eagle pangthoki masagi matungda khara pik thaba size pangthokadaba exercise amasu cancel tawki masi maruena North Korea ki mayukta diplomacy gi oina wari sanaba hoba yanaba amadi COVID pandemic leibana maram oraga tokibani haire Colombia ki khathangmada protest tawbagi khongjang sangsinkiba police officer umbodra mafan phajangré Colombia ki khathangba Kakiwuda province da protest tawbagi khongjang sangsilakiba sarakta police officer amasire aduga umbodra mafan phajangré an official report amagi matungina phangdokle
Colombia की खादंगबा काकीउटा प्रोविंस दा लेरिबा मियामना ओil exploration company Emren Energy की कंपाउंड ब्लॉकेट तौखरबा मतुंगदा हिंसागी ओइबा थौंगसिंग असि यांकलखिबनी एरिया दुदा अनोबा लंबी सेमननबा अमदि फटबा लंबी सेमजननबगी दाबी तौरदुना प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग अदु सांगसिनखि सदगी प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग अदुदा सिविलियन अमसिखि अदुगा ऑलफील्ड वर्कर मफन पुलिस ऑफिसर सिंगल लोइनदा कैप्चर दौखि वीडियो अदुदा होस्टेस सिंग अदुना का अमद सौगरी थारगा अमदि लाइबाइदा क्रिक क्रिक इनना फामदुना लैबगी सकदम उठके कोलंबिया की प्रेसिडेंट गोस्तावो पेट्रोना हाइकिबदा मखोइना नकल नामगी ओइबा ओवरेप लौतुना हिंसागी ओइबा थौंगसिंग अदु हेना पागदोक चाउदोक्ट्रिङेदा फाचिन्दुन लेरम्बा होस्टेस सिंग अदु थादोरकनि हाबिगी थाजबा ओवाफम धमगे रेड क्रॉस की मेकेडगी मेडिकल की मतेंग पिनदबसु ताक्सिनख्रे प्रोटेस्टर एम्बदे रूरल अमदे इंडिजिनस की मियोइसिंगने मखोइसिंग अदुना इमरेन एनर्जी बो सान बेसेंटे डेल कागवान एरिया दा अनोबा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमगथनबगी अपाम्बा लै ऑयल कंपनी असिबो पाहुसे की एजेंसी सिंगना उनाखिबा मतमदा थादोक अदुगी मतंगदा करिगुम्बा ओवफम अमदा फोंदोरखिदे कोलंबियन पुलिस नसु थादोक अदुदा लैखिद्रबा पुलिस ऑफिसर अदुगी मफमदा इकाई खुमदा बोरख्रे अखोइना ngasi amato oina punsinduna lebaka sada chatharaklibा singnaribasing asibo thengnaखि local government की offices सिना फोंदोखिबदा पुलिस ऑफिसर अदु प्रोटेस्ट तवगी खोंजंग संगसिलेबा मियोसिंग अदुना थांगना सिंगबसिन अदुना अटैक चाथराखिबदगी लैखिदबने लोइनना पुलिसना दंगमैकापगी थौदोकता सिविलियन अमसु सिखि कोलंबिया की ह्यूमन राइट्स अबोस्मान कार्लोस कामारागोना महा प्रोटेस्टर सिंगा वरी सानरे अमदि वर्ल्ड फैसिलिटी दा मोलोब कॉकटेल कापसिनदना बसु खंगन गिहारे यूक्रेन में रिकैप्चर तौखरबा कोफियांस दा लेरिबा अरेस्टेंट सिंग इवाकुएट तौनना बखानख्रे फ्रंटलाइन सिटी असद ओरिबा फिबम साथिरागले जालांसके यूक्रेन में रिकैप्चर तौरबा सिटी सिंग दा लेरिबा अरेस्टेंट सिंग बो इवाकुएट तौनना बखानख्रे मसिमरवेना रूसियन ममंग चैदा थादोक्तुना चटखरबा कोफियांस सिटी बो अमुकन लौसिनना होनरकदगे साथराकिबा थौनी अन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोकले खारगे प्रेसिडेंट अथॉरिटी सिंह हाइकिबदा रूसिया की लानमीसिना कोफियांग सिटी दा अकनबा मोंगदा बॉम्ब तो कापसिनदुना लांतासलखिबा असिना मरम ओरगा मफम अदुदा लैरिबा रेस्टेंट सिंगना थोइदोक हेंदोकना अंगांग नुपी सिंग जाउना इमुंग मनुंगी मियोइ सिंग इवाकुएट तौनरबा खंगनखिबनि हाइरे रूसिया ममंग सैगी फेब्रुवारी 19 दा यूक्रेन दा लांदासलखिबा मतमदा अवांग नोंपोक थंगबा सिटी कोफियांग्स बो आथोबा मतमदा कुदुम चनखिबनि अदुबो सेप्टेम्बर थादा यूक्रेन की लानमीसिना कोफियांग सिटी अमुक हन्ना लौसिनबा ngamखे रूसिया की मेसनरीसिना फोंदोरखिबदा मखोइना यूक्रेन की नोंपोक थंगबदा बाखमुट सिटी लंगोइ चले रूसिया की वेगनर ग्रुप की हेड ओइबा येवगोनी प्रेगोजिन कमेंट अदो पिखिबने यूक्रेन की मिलिटरी दा फोंदोखिबदा रूसिया की लानमीसिंग असिना बाखमुट ऑफेंसिव मखा ताना चथरे अदो बेटेगदो अमुक हन्ना ताकथोकबा ngamले सलिबा सैहुल असिगी अखन बसरुक यूक्रेन की प्रेसिडेंट Volodymyr Zelensky na bakmod ओरिबा फिबम मसी साथीबो फिबम अमदा लाखरे मफम मसी यूक्रेन की खानोंपो कोफियांग सिटी दगी किलोमीटर 150 रोम लाप मफमदनी कोफियांग सिटी असि खुदोंग तिनेंगाई ओइबा फिबम मयोंगनारे खारके प्रेसिडेंट मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन सगोन से निमित्त फंगदोखिबा वाफम अमदा रूसियाना बॉम्ब तो कापसिमदुना कोफियांग सिटी दा लांदासलखिबा असिना मरम ओरगा सिक्योरिटी की ओरिबा फिबम मसी हेन खुदोंग चादबा मयुकनाले कोफियांग सिटी दगी इवाकुएट तौरक्लबा मियोइसिंग अदु मखोइगी लाइफम चाफम चाना थंगनदबा ह्यूमैनिटेरियन अमदि मेडिकल ओइबा मतेंग पिगनि हाइरे रीजन अदुदा लैरिबा अतोपा सिटी जनसिंगबो सिटी अदु थादोक्तुन चटनाबा खंगनख्रे लानथोक्तङै ममांगदा कोफियांग सिटी दा मियोइ लिसिंग कुनगा मंगा हेन लेरंबने यूक्रेन मिलिटरी ना फोंदोरखिबदा हौजिक कोफियांग सिटी दा आंगां सनिफान तरागनि थोइ लैरि अदुगा डिसेबल ओइबा मियोइ सटेट कुनगा मरि लै सलीबा साइहुल असिदा इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार के माइकेडी की फोंदोरखिबदा रूसिया की लानमीसिंग असिना अवांग नोंफोक थंगबा कोफियांग ग्राउंड एडिक लिमिटेड ओइबा मोंगदा चथारे कोफियांग सिटी दगी खानोंफोक थंगबदा किलोमीटर 4 रोम लापना लैरिबा क्रिमिना द ऑफेंसिव ऑपरेशन सदगी कोफियांग सारिबा सिटी असि मरु ओइबा रेलवे जंक्शन अमदि लान हेक हौगिबदगी हौरगा अकनबा मोंगदा खुतोक नबगी थौदोकसिंग चथादुना लागले रूसिया नुमित खरनेगी मतम असिगी मनुंगदा कोफियांग सिटी कंट्रोल तौननबा होनरी हौगिबा सैगी सेप्टेम्बर थादा यूनियन फोर्स ना यामना थुना सथगिबा काउंटर अटैक अमदा रूसिया की लानमीसिंगी मकुतगे कोफियांग सिटी असि अमुखना लौसिनबा ngamखे मसिना मरम ओरगा यूक्रेन खारकेप रीजन की अपन बसरुक सिंग कंट्रोल तौखि खातंगबा खरसन सिटी बो मनिंग मखा तमनबा से
Rusia na Efrin thada kipki akoi badagi handokraba matung tarakpada front line da maruiba ahongba puraki. Haukiba thada Ukraine na Rusia bu anova offensive sa thana bagi damak da thorang dore hana phangdokba laikibani. Rusia na Ukraine gi dongpok tang basidai oir afam sinda basing jamlaba lan mising thom jindona thamle hani Ukraine na phangdoke. Nakala maromda Ukraine da lan sa thabagi damak da Rusia gi matak da sapchaba dandi pigadabani kwat. Rusia na sahi ama hena Ukraine gi matakta sa tharakpa lanpam asida sogapan amadi mesi mina thokiba kaya asigi daita lawdabi yaroi ana US gi Secretary of State Antony Blinken na ngasi New Delhi da magi counterpart wariba India Japan amadi Australia gi member sing unaba mifam amada fangdokre Quad group da yawriba lebak mari India Japan Australia amadi US gi apunba group asina makata na fangdorokpada Ukraine gi matakta aki akang kaya pi badang natana nuclear weapon power sinagani abagi threat kaya pirak liba se Sungdaba wafam amani haukipa pamang thada Rusia President Vladimir Putin na singthaningai oina yana kraba wafam Nuclear Arm Control Treaty dagi tokhibaga loinana nuclear test amukhanna tawduna akiba pibagi tabak sing paikhalalwe agasida Rusia Ukraine gi lan gi phipam kansilakpaga loinana US na Ukraine gi damak military aid sing pinana balaw thokre US ki White House na hojik sathariba Ukraine gi lanpham da ahenba mateng pinana bagi damak military aid package ama piragani ananga si law thokre ngasi US ki President Joe Biden amadi German gi Chancellor Olaf Scholz ani na White House la unaduna khana naina bagi thorom amada marwani Ukraine gi ahen betembang sing pinana ba wafam kanaraba matungda military aid package sai piragani ana law thoraki bane ngarang sagon sin mita White House ki spokesperson John Kirby na pawmi sing unaba amada handak pi ga doriba anoba aid package asigi sabsaba senpham sing phongdok pa yadre masigi sabsaba warol atu matamda khangalak haiki Ausi US na jam na mayak sing na Rusia ki anak ba mari lainari pasina yaun anoba makal ki sanction sing thamjin bagi chaung noi thokpa laire karigamba paijing gi maike dagi Rusia na sathariba Ukraine gi lanpham da khulai oiba mateng sing panglabadi makoi gi matak tasu anoba sanction sing thamjilagani ana phangdora kre makhata na permission na kirbi da hangba ohang amagi pakom da mahang na hai China gi meuk da ka hen ba akan ba sanction sing thamjin ba hai ba se Biden amadi Scholz ani na chapchana firip amagi matungina paikhat bane Ausi Ukraine da sathariba lan asi loisan bagi wari sabada atopa homsuba party ema thoraktuna Rusia gi misang da leitun wari sarabadi saragadi sathariba lan asi waroisan purakpai oithokwa laigani anasu kirbi na makhata na pawmi sinda phongdoraki haire aroibe da content sing asi ki markui ba paw khara asi ba paw damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama padaga sari channel sina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloinana like and share to wasu kawi ka tupna magpo amakhan na tagasari